اللہ تبارک و تعالی فرمائنی وحدی کے مات پت پیر بیتا عاجز بیتا کمزور بیتا فلا تقل لهما اف فارق بھی مجا مات پتانی دیما مات پت کرے خدمتی لوٹا اف بھی اللہ تبارک و تعالی گشتانی دیما مکا اف بیچارے میں دوستا چنچکی کسان کی لفظی اشاچی کسترین لفظ نی اللہ تبارک و تعالی فرمائنی اگر مات پت عاجز بیتا چیا ایٹے با مات پت گشتر محتاج با ہوتی چوکانی وستا وحدی کے عاجز با پیر بنتے عمرہ آئین دل کمزور بھی آیا وتی جوانی بہت ہی وسطا آیا وتی صحت بہت ہی وسطا آیا وتی مال بہت ہی وسطا وحدی کے عاجز بیتا آتی محتاجا تی خدمت محتاجا اللہ تبارک و تعالی فرمائنی آیان دیما افارق بھی مجا چیا باز چوک ہستی ہوتی مات پتانی خدمتا کنا بلے اف بھی کننتے یا برے مات پہ چیزی لوٹی پلانی من چوک چو بکا من وستا بری افارق جا مات پتانی دیما اگر تو اف بکنے مات پتانی دیما بزن تو ایک مزنی گناہی کو ولا تنہرہما علماء کرام فرمائنا بزا دستا بھی چو مچنڈ مات پتانی دیما ای دستے چنڈی نک بھی ایک مزنی گناہی وقل لهما قولا کریما فاخلاق آیا عبر بکا فادب آیا عبر بکا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وترى آیا دیما کسان بکا فاخلاق آیا پیش بیا فاخلاق آیا عبر بکا وتی آواز آیا دیما برز مکا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ودوا بلوٹ وستش بگو یا اللہ رحم بکا من مات پتانی سرا اما دولا کی کسانی من رودین تگے کسانی من سر بزگ بیتگا فرحمی من رودین تگے انچو رحم بکا من مات پتانی سرا